petak, 7. juna 2013. godine u 11 časova održana je konferencija za novinare povodom dodale nagrada članovima Ars Akademije i najave rada izložbene galerije Ars Akademije u okviru ovog kluba, klub uz pozorište mladih Ignjata Pavlasa od 2 do 4 u Novom Sadu. Na konferenciji su se prisutnima obratili Željko Savić, predsjednik upravnog odbora Ars Akademije, Katarina Lovrić, menadžerka ovog kluba, Natalija Maksimović, likovni kritičar, član umetničkog savjeta Ars Akademije, Jelena Savić, predsjednica naučnog savjeta Ars Akademije. Kažite nam kako je došlo do saradnje s Ars Akademijom i otkud ideja da vi podržite jednu strukovnu organizaciju kao što je Ars Akademija sa prostorom gdje će umjetnici moći da izlažu? Ovako, mi od samog osnivanja ovog kluba smo upućeni, kako i samo ime obrazovni klub kaže, upućeni smo na obrazovanje, kulturu i umetnost. Od samog početka podržavamo i umetnike i brojna kulturna i umetnička društva. Na preporuku, odnosno poziv Željka Savića, predsjednika Ars Akademije, i u dogovoru sa njim uspeli smo da ostvarimo evo i ovaj vid saradnje. Priča je krenula spontano. Koliko smo informisani, ovdje će biti izložbe koje će uređivati Ars Akademija sa svojim umetničkim savjetom. Da li smatrate da ćete tim zajedničkim snagama doprinijeti razvoju kulture grada Novog Sada? Da, naravno, mislimo da ćemo doprineti razvoju kulturi Novog Sada iz razloga što mislimo da grad nedovoljno pruža podršku i mladim umetnicima i kulturi. Odlukom Upravnog odbora Ars Akademije usvojen je predlog o dodeli godišnjih nagrada članovima Ars Akademije. Godišnju nagradu Ars Akademije dobili su Jovica Panić, slikar, nastavnik, član Ars Akademije, dr. Borivoje Vujasin, član Ars Akademije. Nagrada Ars Akademije za životno delo dodeljena je Veljku Milkoviću, akademiku Sajin, počasnom članu Ars Akademije. Nagrade je uručila Jelena Savić, predsjednica naučnog savjeta Ars Akademije. Iz razgovora sa dobitnicima nagrade i organizatorima saznajemo kakve utiske ova konferencija ostavila. Vas je zapala čast da ovom prilikom predstavite dobitnike nagrada i da kažete vaše stručno mišljenje o nagradama i dodjeli koju sprovodi Ars Akademija. Pa ja bih rekla da smo svi mi svedoci jednog vremena u kom smo zatrpani trash sadržajima, vestima koje nam nude kvazi istine i lažne informacije i reality programima. I na taj način postajemo sami mentalne deponije, kao što naša sredina postaje jedna deponija sveta koji nije ekološki osvešten. U tom svetlu Ars Akademija je dragocena i njeni članovi i njihov pregalački rad u području kulture, umetnosti i ekologije nauke također. Tako da su ove nagrade u stvari izraz jedne velike zahvalnosti za taj trud i pregalaštvo koji su izuzetni u ovom vremenu. Iz ugla naučnika, šta znači za vas ovo priznanje za životno delo? Pa znači naravno mnogo, jer pitanje je uvek da li nagrade trebaju, jer nagrada je najveće otkriće ako čovjek dođe do pronalaska, do ideje, do rješenja i tada prepoznaje dobronamerne ljude koji se raduju. Međutim, kako postoji oni koji baš nisu srećni, stoga onda neka nagrada kao kruna svega ipak je potrebna. Ipak je potrebna, naravno nagrade i obavezuju, svakako i obavezuju i daju motivaciju da ipak neko to vrednuje, neko to podržava, da nije sam autor subjektivan o svom radu koju ne može da nahvali. Sad ono što je jedno iznenađenje, a nije preterano poznato, to je da se, ideja koja je nastala u Novom Sadu razvija se na svim kontinentima i na svim nivoima. Da li možete da nam kažete šta za umjetnika poput vas koji je na svetskoj domaćoj sceni ostvario značajne rezultate, znači ova nagrada i ovaj gest od Ars Akademije? Pa ja bih se pre svega zahvalio Ars Akademiji uopšte na želji da jednostavno se bavi kulturom, da je čestitam praktično na slobodi, da pokušava da pronađe put do ljudi. Za mene je bio zaista vrlo specifičan izazov da napravim znak za nekog
ko toliko želi slobodu i ko se bavi umetnošću uopšte. Sam znak, ja sam pokušao u stvari da iskažem da je to jedna multimedijalna priča, da je Akademija zaista otvorena za svaku vrstu traženja i traganja za istinom praktično. Vi ste imali priliku da budete i koordinator na projektima predstavljanja umetničkih radova Ars Akademije i njihovih članova u Londonu. Da li možete samo da nam kratko kažete i o toj saradnji? Pa saradnja je bila vrlo zanimljiva. To je jedan predivan prostor bio u Londonu gde je u sklopu jedne organizacije koja praktično predstavlja naš rad u čitavoj Kraljevini. To je jedna galerija u kojoj je bilo predstavljeno fotografije našeg, što se kaže, kolege Željka, koji je pokušao iz Hilandara sa svojom fotografijom da približi i pokaže praktično Englezima, taj prostor koji je pun bio duha i bilo je izuzetno zadovoljstvo i posvećeno sa puno ljudi koji su praktično i došli da traže nešto o čemu oni ne znaju. Bilo je zaista stvarno predivno. Ovom prilikom otvorena izložba slika Jovice Panića, slikara. Da, ovo je poseban izazov. Ovo sad što radim, to su praktično moji novi uljni crteži i poželjeli smo da praktično ovde donesemo u ovu galeriju koja se praktično ovde sad otvara. Ars Akademija praktično ovde otvara jednu galeriju u kojoj će biti otvorena vrata za umetnike. Savet će naravno odlučivati o tome ko može uopšte da izlaže ovde. Kako saznajemo od predstavnika Ars Akademije, ovo je samo početak likovnih izložbi članova Ars Akademije, o čemu će brinuti Umetnički savet Galerije Ars Akademije.